Ibihe byiza nanone rero kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru hano ku Karabo TV. Nizere ko buri wese akomeje kugira ibihe byiza, nizere ko buri wese akomeje kumererwa neza cyane. Turacyari mu masaha y'igitondo cyo kuri wa kane ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12 2025. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, nizere ko mukomeje kumererwa neza. Ni nuko kandi ngarutse muri studio kugira ngo magezeho amakuru aremere cyane, amakuru agaruka n'ubundi kwikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru ndakubwira yuko u Rwanda n'u Burundi byamaze kuganira cyane cyane ku mwuka mubi ukomeje kugenda uyongera hagati y'ibihugu byombi. Nyuma y'iko rero hagaragaye igisa no guterana amagambo mu nteko rusange ya ONU yerutse guteranira i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyaje gusiga uhagarariye Burundi muri ONU ahamije yuko ubushotoranyi nibukomeza Burundi bushobora kuzinjira mu ntambara n'igihugu cy'u Rwanda. Icyakora u Rwanda rwavuze ko rwubaha ubusugire bw'u Burundi ndetse ruvuga yuko rutakwinjira ndetse nta na gahunda rufite yo kwinjira mu ntambara n'umuturanyi akaba igihugu cy'u Burundi. Guhera muri 2015 nibwo umubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi usa n'uwazambye mu buryo buremere cyane, nubwo nyuma yaho hagiye habaho ibiganiro ndetse n'uburyo bwo kuzahura, ariko nyuma bikongera bikazamba. Niki babaganiriye uraza kubimenya muri aya makuru. Hanyuma nakubwira yuko kandi umutwe wa 23 uraza gusoza kuva muri Uvira kuri uyu wa kane tariki 18 z'ukwezi kwa 12 2025. Niki abantu bakwitega muri irivana by'umwariko muri kuri irivanwa ry'ingabo za 23 muri iki gisagara cya Uvira. Ikaze kuri mwebwe mwese rero, niba ruga mbere gezano nyamuneka reka nkwibutse gukanda ndetse subscribe kugira ngo ubu wa mbere muzajye badukurikira utange igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangiza ku nshuti zawe. Nyemera rero n'ubundi turebere hamwe amakuru aremere cyane, amakuru akomeje kugenda agaragara, amakuru yihuta agaruka kubikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru. Amakuru akomeje kugenda atugera rero muri kano kanya aravuga yuko hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi baba bamaze kuganira ku bigendanye n'umwuka mubi ukomeje kwiyongera hagati y'impande zombi nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Amakuru yihuta cyane aravuga ko kandi impande zombi zaba zaganiriye nyuma y'uko umwuka mubi ukomeje kugenda uzamba ndetse u Burundi bwumvikanye bushinze u Rwanda kugira uruhare mu bitero cyangwa se mu bisasu byaraguye ku butaka bw'u Burundi, ariko ni ingingo u Rwanda rwahakanye. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda ndetse n'andi makungu ku ruhande rw'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko mu mpera z'icyumweru gishize inzego z'umutekano z'u Rwanda ndetse n'iz'u Burundi zahuriye mu nama igamije kureba uko rero hakemurwa ikibazo cy'umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi, umwuka ukomeje gufata intera. Imyaka imaze kuba myinshi rero ibihugu byombi bitabanye neza, hamwe rero u Burundi bushinze u Rwanda kubwema rero abashatse guhirika ubutegetsi muri 2015. Ikindi gihe kandi bakavuga ko u Rwanda rutera inkunga umutwe wa Reditabara, ariko byose u Rwanda rwabiteye utwatsi rurabihakana mu buryo bugaragara. Mu bihe kandi bitandukanye Perezida Evariste Ndayishimiye n'abandi bayobozi kandi bagiye bavuga bari mu bitangazamakuru mpuzamahanga ko bafite amakuru ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi kuva mu ntangiriro za 2024. u Burundi kandi bwafunze imipaka yose yo ku butaka ibuhuza n'u Rwanda. U Rwanda kandi nabwo kandi rwakanye ibi birego. U Rwanda kandi ruvuga ko iki gihugu gihana imbibi n'u Rwanda mu majyepfo cyahisemo rero kwifatanya n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zikorana na FDLR, bityo na kirere by'umwariko kikaba gikomeje gufatanya na FDLR. FDLR yagize uruhare mu ihonyabwoko cyangwa se by'umwariko muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Ku rundi ruhande rero by'umwariko umujyi wa Uvira ugifatwa na M23, umubano w'u Rwanda by'umwariko warushijeho gusubira inyuma, aho Burundi rero by'umwariko bwumvikanye bushinze u Rwanda kurasa ku butaka bwarwo nk'uko bigaragara. Mu kiganiro Minisitiri Nduhungirehe kandi yagiranye na France 24 cyasohotse kuri uyu wa 18 Ukuboza 2025 yavuze ko ibirego by'u Burundi ari binyoma, ahubwo aribwo by'umwariko aribwo bwarashe ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ati byo si byo, ahubwo by'umwariko ni ibisasu by'u Burundi byatewe mu mujyi wa Kamanyora, ari nabyo by'umwariko byatumye Abanyekongo bahungira iwacu mu Rwanda mu gice cya Bugarama.
umunyamakuru yamubajije niba rero hari ibiganiro bijyanye by'umwihariko n'ibibaho hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Minisitiri Nduhungirehe kandi yasubiza ko by'umwihariko no mu mpera z'iki cyumweru hari ibizahuza inzego z'umutekano z'ibihugu byombi. Ati ku ruhande rw'u Burundi kandi inama yarabaye mu mpera z'iki cyumweru hagati y'inzego z'umutekano za leta zombi kugira ngo rero baganire ku mwuka ukomeje kuba mubi cyane. Dutekereza ko rero by'umwihariko izo nama nizikomeza tuzagera ku gisubizo ndetse no ku mwuka mwiza mu karere ndetse no gusubiza mu murongo wo gukurikiza amasezerano anyuranye y'amahoro. Ku rundi ruhande kandi rwa RDC ibiganiro bihuza ibihugu byombi bikubiye mu bya Washington DC ahahurira urwego rw'umutekano ruhuriweho by'umwihariko Joint Security Coordination Mechanism ruzakurikirana by'umwihariko ibikorwa byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda rwamaze kugenda rushyiraho. Kugeza ubu ngubu kandi amasezerano y'amahoro yasinywe ku itariki 4 Ukuboza 2025 ariko kandi RDC ikomeza intambara zituma rero atajya mu bikorwa. Ni mu gihe rwa leta ya Kongo narwo kandi rwumvikana rwibasira u Rwanda rukavuga yuko u Rwanda ari rwo rukomeje kugira uruhare muri ibyo bikorwa. FDLR kandi igizwe n'abarwanyi babarirwa hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'ibihumbi 10 kandi abenshi bari mu ngabo za FARDC zifatanya n'iz'u Burundi zirenga ibihumbi bigera kuri 20 zoherejwe ku rugamba rwo kurwanya M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Olivier Nduhungirehe kandi yavuze ko inama z'urwego ruhuriweho rw'umutekano zizasubukurwa hagiye kurebwa rero ku bijyanye no kurandura burundu umutwe FDLR ndetse no kuvanaho ndetse rivanwaho ry'ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Izi nama kandi abasesenguzi bavuga ko zishobora kuzatanga icyizere ariko nanone ku ruhande rw'u Burundi ndetse na Kongo bakaba bagikomeje kwikoma u Rwanda. Nanzure kuri inkuru ikomeje kuvuga yuko M23 irarangiza kuva mu gisagara cya Uvira kuri uno wa kane nk'uko amakuru tugera bivuga. Umuhari cyangwa se umutwe wa 23 waraye utangaje ko watanguye kuva mu gisagara cya Uvira, igisagara kigira kabiri mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amavideo yazungurutse ku mbuga nkwandiko cyangwa ku mbuga ngurukanabumenyi nijoro kwa gatatu yerekana abavuga ko rero by'umwihariko abarwanyi bariko bava muri iki gisagara bari bamaze indwi bakigaruriye nk'uko bigaragara. Mu butumwa kandi yacishije ku rubuga rwa X twe Twitter, Bertrand Bisimwa umukuru wa M23 n'icyegera cy'umuhuzabikorwa by'umwihariko runani rwa AFC M23 aravuga ko igikorwa cyo kuva muri iki gisagara kirarangira kuri uno wa kane. Leta ya Kongo by'umwihariko nta kinini ivuga kuri ingingo, ikavuga ahubwo ko ikeneye rero kubona ingabo zose z'u Rwanda zivuye ku butaka bw'icyo gihugu kimaze imyaka 40 rero mu ntureka z'intambara. Aciye kuri X bwana Patrick Muyaya umushikiranganje ajejwe kumenyesha amakuru muri leta ya Kinshasa yanditse ati ninde yobihinyuza cyangwa se ninde wabyemeza ko aba basirikare bamaze kugenda none bariko bajya hehe, bari bangahe, basize ibikerero muri iki gisagara, imva rusange, abasirikare by'umwihariko biyobaranyije nk'abasivile. Two kwizera gute aya mayeri by'umwihariko y'uruhande rumwe rero rw'uno muhungu ariko kandi arondera kurokora se wiwe u Rwanda. Turindire ko rero ingabo zose z'u Rwanda ziva mu bice byose by'igihugu cyacu byari byarigaruriwe. Aya ni amagambo ya bwana Patrick Muyaya usanzwe avugira leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo akaba na minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru. Imbere yaho kandi Muyaya yari yavuze ko ingingo ya M23 yo gutangaza ko yagombaga rero muri Uvira rwari uruhendo kandi ko rero kwari ugusamaza cyangwa se kuyobya amahanga. Yanditse agira ati M23 n'umuhungu ariko yitanga imbere y'umuhuza by'umwihariko w'umunyamerika kugira ngo rero akingire se u Rwanda. Aya ni amajambo akomeje kuvugwa n'uruhande rwa leta ya Kongo, ibyakomeje kwamaganwa na M23 ndetse n'u Rwanda. Ibyabaye ntacyo rero bivuze, ni uruhendo ugusamaza. Iki gitero rero cy'u Rwanda ni ikindi kimenyetso cy'uko Perezida Kagame atemera amasezerano y'amahoro yateye ko umukono na Trump nk'uko bigaragara. Kwa mbere w'inondwi rero nyuma y'imisi 5 M23 yigarurira igisagara cya Uvira, umuhuzabikorwa wa M23 bwana Colonel Nango AFC yatangaje ko bari bagiye rero kuva muri iki gisagara ku bushake bwacu bijyanye rero n'ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu itangazo by'umwihariko mu gutangaza ko iki gikorwa gitanguye muri ubu butumwa rero bwa nijoro, bwana Bertrand Bisimwa yasabye
abahuza bamwe rero n'abafatanyabikorwa mpuzamakungu gukora uko rero bashoboye kugira ngo Uvira igume ikingiwe intureka rero nk'uko bigaragara ihori kandi ntihagire ibikorwa bya gisirikare bisubira kuharangwa. Kwa gatatu w'indwi iheze niho M23 yigarurira Uvira inyuma y'intambara zikarishye zavuye ikamanyora zikamanuka gushika muri iki gisagara. Abarwanyi bayo bagenda rero bigarurira uturere n'imigwi bikikije iki gisagara cya Uvira. Abantu barenga ibihumbi 20 nibo rero bateshejwe izabo kubera izi ntambara, abatari bake kandi bakaba barahungiye mu Burundi ndetse no mu Rwanda. Izi ntambara kandi by'umwariko zararakaje cyane Amerika narijya zabaye by'umwariko atamisi ihaciye President Tshisekedi wa Republika Demokarasi ya Kongo ndetse na President Kagame w'u Rwanda bateye igikumu ku masezerano y'amahoro i Washington DC bahagarariwe na President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Donald Trump. Mu ikoraniro ry'inama nkuru kandi ya ONU ijejwe umutekano ryarabaye kwa gatanu w'indwi iheze, Mike aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU yagirije u Rwanda ko rero ruriko rushora akarere muri izi ntambara. Aya majambo kandi yakurikiwe n'amajambo by'umwariko y'umushikiranganje wa Amerika nyine ajejwe imigendanire bwana Mike Rubio yiyamiriza u Rwanda kuri ibitero mbere arugabisha ko rero by'umwariko rushobora gufatirwa ibihano. Leta ya Kongo kandi ishiramwe rya ONU hamwe n'ibihugu by'uburengero zuba bw'isi birimwe rero Amerika bagiriza u Rwanda ko ari rero rufatiye umuriro M23 mukuru harira abasirikare n'ibikoresho. Ibirego rero Kigali ibandanya ihakana. Ku ruhande rwayo ariko kandi Leta ya Kigali yagiriza Leta ya Kinshasa ko rero ihaye indaro inyeshyamba za FDLR kandi ko ikorana none muhari wagirizwa ihonyabwoko ryo mwaka w'1994 ryibasiye mu bwoko bw'abatutsi. Ibyo kandi Kinshasa ikabihakana ikavuga ko ari urwitwazo rwa Kigali mu kuvogera ubutaka bwayo. Icyakora witegereje neza ibishyirwa hagaragara n'abahinga bawe ni ubona yuko ari ukuri. Haraciye imyaka 4 kandi M23 isubiriye gutanguza intambara mu buseruko bwa RDC aho rero imaze kwigarura uturere tutari duke tw'intara za Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo harimo rero n'ibisagara bya Goma na Bukavu, imigwa mikuru y'izo ntara. Gushika ubu ngubu rero utwigoro two kugarukana amahoro muri izi ntambara ntacyo turashika. Kumbashimire tugaruke mu kanya turebera ibintu bigezweho.